Misterije fenomeni uvijek su privlačili čovjeka koji se trudio da otklone njihovu misteriju, stvari koje nemaju objašnjenje, koje prkose zdravom razumu. Jedan takav misterij je Bermudski trougao. Riječ je o ogromnom prostoru smještenom u srcu Atlantskog okeana između Bahama, Bermuda i Porto Rika. Mjestu gdje je u posljednjih 50 godina prijavljen nestanak velikog broja brodova i aviona, čije olupine nikada nisu pronađene. Prve vijesti o Bermudskom trouglu donosi legendarni moreplovac Kristofor Kolumbo, koji je taj prostor oplovio u 15. vijeku na svom brodu Santa Maria. Kolumbo je zapisao u svoj brodski dnevnik kako kompasi na tom području jednostavno ne rade. Nekoliko dana kasnije Kolumbo je prijavio kako sa dna Atlantskog okeana izbija misteriozna svjetlost praćena zvukom koji tjerao njegovu posadu da skače sa palube broda. U Bermudskom trouglu prijavljen je nestanak velikog broja aviona i brodova, no dva najbolje poznata slučaja su definitivno nestanak leta 19 i američkog teretnog broda USS Cyclops. Mnogobrojni su događaji i nestanci prijavljeni u Bermudskom trouglu, no možda jedan od najpoznatijih je i nestanak leta 19 legendarne eskadrile 5 bombardera TBM Avengers, u kojem je život izgubilo 14 iskusnih pilota američke mornarice sa više od 600 sati leta. Tog jutra 1945. godine 14 pilota poletjelo je u svojih 5 aviona TBM Avengers sa američke vojne baze Lord Lauderdale u Floridi na rutinski let preko Atlantskog okeana dužine 141 milju, no vrlo brzo piloti predvođeni iskusnim poručnikom Charlesom Taylorom prijavili su kontroli leta na zemlji ozbiljne narušene vremenske uvjete, kako njihovi navigacijski sistemi u avionima otkazuju da jednostavno lete naslijepo, ne znaju gdje se nalaze i da im ponestaju zalihe goriva. Kontrola leta vrlo brzo je shvatila da su piloti upali u veliki problem i da se vjerovatno neće moći lako izvući. Neki su od njih čak prijavili vremenske rupe kroz koje su proletjeli, a vrlo brzo se našli u dezorientisanom stanju i na području koje nisu mogli objasniti. Posljednja konverzacija između Charlesa Taylora i kontrole leta je bila ova: ponestaje nam goriva, vjerovatno ćemo se srušiti, niko se od nas ne može vratiti. Tako je i bilo, 14 pilota srušilo se je u srce Bermudskog trougla, gdje su nestali u njegovim misterioznim dubinama. Nestanak leta 19 kasnije je pokrenuo najveću potragu u historiji američke mornarice. Angažovan 248 aviona i 19 brodova koji su pretraživali ogromne prostore Atlantskog okeana, ali tijela unesrećenih pilota i njihovih aviona nikada nisu pronađena. Godinama se spekuliralo gdje se nalaze olupine leta 19. Mnogi kažu kako bi u dubinama Porto Rika, procjepa u srcu Bermudskog trougla, trebalo tražiti olupine misteriozno nestalog leta 19, zajedno sa ostalim avionima i brodovima koji su nestali nekoliko godina ranije. Mnogi su predložili raznorazne teorije šta se to zapravo odvija iznad Bermudskog trougla, zašto nestaju avioni i brodovi, zašto ih se ne može pronaći. Jedni su predložili magnetne anomalije, vremenske rupe, a ima i oni koji predlažu kakve sulude teorije, obdukcije vanzemaljaca, susreti sa vanzemaljskim brodovima i raznorazne druge teorije, kako tamo navodno đavolji se trougao nalazi, kako se tu okupljaju đavoli koji igraju kolo i time otvaraju ogromni pul ili vir koji povlači avione u dubine Atlantskog okeana, zašto ih se nikada ne može ni pronaći. No kako bilo da bilo, misterija leta 19 i njihova sudbina nije razriješena 70 godina nakon njihovog nestanka. Nestanak američkog teretnog broda USS Cyclops najbolje je poznati drugi slučaj nestanka u Bermudskom trouglu.
Sagrađen 1910. godine, bio je to najveći teretni brod u službi američke mornarice toga doba. Pušten je u službu 1917. godine, a nestao je potonio iznad Bermudskog trougla samo godinu dana kasnije. U dubine Bermudskog trougla brod je odvukao sa sobom i živote 308 članova svoje posade. Bio je to najveći gubitak života nakon leta 19 izvan oružanog sukoba. Vrlo brzo američka vojska i mornarica organizovali su ekspediciju da se sazna sudbina nesretnog broda, no olupine nikada nisu pronađene. Brod vjeruje se da je povučen u dubine portorikanskog rova koji leži u srcu Bermudskog trougla, dubok i do 7-8 km. U njegovim dubinama, mnogi kažu, leže ostaci USS Cyclopa te olupine leta 19. Sudbina USS Cyclopa nikada nije utvrđena do dan danas. Mnogi su predložili razne teorije, bila je čak i teorija kako je brod potonula njemačka mornarica, no obzirom da 1918. godine nije bila niti jedna njemačka podmornica u blizini, a tako niti jedan njemački vojni brod, te teorije navodi vrlo brzo su odbačeni. Mnoge su teorije predložene, neki su čak predložili kako je brod potonuo uslijed izbijanja metana iz dubina Atlantskog okeana. Drugi kažu da je brod otet u sukobu sa vanzemaljcima, no sve su to samo teorije navodi, tako da sudbina nesretnog broda USS Cyclop i njegove posade možda nikada neće biti utvrđena. Na kraju, šta se onda nalazi unutar Bermudskog trougla, šta to odvodi mnoge avione i brodove i povlači ih u svoje misteriozne i neistražene dubine? Šta se nalazi stvarno u dubinama Bermudskog trougla, zbog čega nestaju veliki broj aviona i brodova u posljednjih 50-60 godina? Izračunato je i pretpostavljeno kako je u 50 godina prošloga vijeka nestalo preko 1600 aviona i brodova unutar tog područja, čije olupine nikada nisu pronađene. Mnogi su predložili i to kako je upravo u tim nestancima izgubljen velik broj života. Jedni su čak predložili kako je i legendarni let Malaysia Airlines 2014. godine upravo nestao na tom prostoru. Neki čak i predlažu teorije kako na tom prostoru operiraju vanzemaljci, kako se u njegovim dubinama Bermudskog trougla krije vanzemaljska baza koja odvodi avione i brodove i sprečava ljude da ispričaju šta se stvarno krije u njegovim dubinama, zbog čega neki kažu to je upravo razlog zašto vjerovatno nećemo nikada pronaći olupine aviona i brodova koji su nesrećno nestali na tom području. Da bismo otkrili tajnu, potrebno je istražiti Atlantski okean, gdje se nalazi jedan ogroman greben, plato na kojem počivaju olupine aviona i brodova koji su nestali u Bermudskom trouglu. Sve ostalo je samo historija. Ako vam se dopada ovaj video, ostavite like, share, podržite rad mog kanala, stisnite subscribe, ostavite vaše komentare, kritike, prijedloge, sugestije u komentarima ispod ovog videa. Svakako se vidimo i naredni put, a do tada vama hvala na gledanju i doviđenja.